Dobrodošli na još jedan vlog. Danas je vlog opet otvaranje. Danas je Yu-Gi-Oh! GX Speed Duel i zove se Duelist of Shadows. Znači ovo su negativci iz GX-a. U ovoj kutiji imamo Night Shroud, ja mislim da se tako zove. Znači, Atticus Rhodes kad je bio negativac, Kamula kao ona vampirica, mislim da se zove lik Titan, nešto više dalje, da, imamo ovdje ovog njihovog profesora, ja ne mogu da se sjetim imena, ona Amazonka Tanja, jeste, i Adrian Gecko, ja mislim da se zove, ili tako nešto, onaj sa Claudijom čudovištima. Pa evo piše, što sam glup. Adrian Gecko, ok. Shadow Rider Amnel, to je ovaj njihov profesor. Kagemaru, zbog njega imamo zanimljivu kartu, to je zanimljive 3 karte koje ću da dobijem. U stanju kom, kako se više zove ono, Secret Rare, 3 Secret Rare karte, to su one 3 božanske iz GX-a, Phantom Beasts beše, dobro. Onda dobijam Shadow Rider Kamula, znači vampiricu, Tanja, to je Amazonka, Titan, to je onaj lik, Night Shroud, to je to. To je Atticus Rhodes. Supreme King Jaden, znači kao Supreme King. I to je to. To je 8 likova. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, Supreme King i Kagemaru sa zaverima. Znači 8 špila plus dodatne karte. Dobijam 3 Secret Rare karte, koje su zasigurne u svakom špilu. Znači 3 one Phantom Beasts. I 5 Secret Rare na random od, znači ovih 5 from a set of 21, znači od 21 ja dobijem 5. Ovo sam otvorio, to stoji tu kao onako. Kunai with a chain! What the fuck? Evo ga. Ok. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Ok, šta sam dobio ovdje? Vidi ovdje, kad se otvori imaju ključići, cool. Dobio sam 4 terenčita koji izgledaju. Ćemo da vidimo kako. Bam! Nice! Šta imamo ovdje? Imamo ovog njegovog profu i ovo sunce. I imamo Supreme King Jaden i neki Evil Hero. Cool. Ok, to su tih 8 špilova. I prva stvar koja se otvara jeste ovaj specijalitet ovdje. Ck. Hop, hop. Hop, 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 hop. Znači, prva karta viđena je već i to je Urija, Lord of Steaming Flames. Prelepo. Urija, neka je ovdje. Sljedeća karta, koja se isto zna, to je Hamon, Lord of Striking Thunder. Prelepota.
Sljedeća karta koja se isto zna je Raviel, Lord of Phantasm. Prelepo. Ajmo. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5 karata. Idemo. Prva karta je Royal Blood. Cool. Nice. Ovo je za Kamulin špil ili može da se prebaci, pošto onako više mi liči na nekog bonza, ali je odlično. Il Blood. Sljedeća karta, Konami kaže šta je ovo? Golden Homunculus. Cool. Warrior. 300 attack and defense for each of your banished cards. Cool izgleda. Baš je dobar. Sviđa mi se kako izgleda. Cool. Idemo dalje. Sljedeća karta. Makrokosmos. Odlično. Sviđa mi se. Ovo je bila baš dobra karta pre. Čini mi se da je bila i na ban listi. Zanimljivo. Dobro. Šta je sljedeća karta? Elemental Hero Shining Flare Wingman, brate. Nice. Opa, prelepota. Vidi ga kako šljašti. Kakvi zvučni efekti. Nice. On mi je za sad najomiljeniji, pa ovaj. Mislim, ovi su izvan svih, ali od ovih na random. I posljednja karta je Amazones Swords Woman. Cool. Nice. Prelepo. To su, kako beše, čekaj, zaboravio sam, to su, kako se zovu, Secret Rare, ne mogu nikako da zapamtim da su ovo Secret Rare. Ok. Iskreno, ove su mi top, ovo sam znao šta ću da dobijem, tako da to je topina. Neka su tu. Ovo me iznenadilo, ovo mi je drago što sam dobio, što je lijepo. Od ovih, ova je funkcionalna karta i dobra je. I sviđa mi se. Za ova mi je isto ok. Ok, zato što volim ove stare karte, koristila je i Mai, a koristi je i ova Tanja iz GX-a. Ali ove dve, ova je lijepa, ova je onako, ali mi nešto nisu zanimljive jer nisam nešto fan ovakvih karata. Ali dobro, odlično, super je. Super, odlično. Idemo dalje. Prvi špil koji ću da otvorim. Šta mislim? Mislim ovo. Evil Hero, Malicious Edge. Da li ima ono da se otvori? Nema. Morat ćemo ovako, profesionalno. Professional. Ovo je Supreme King Jaden. Znači, taj špil. Znači, Evil Hero. Nice. Viš, dobijam još elementarnog heroja. Jednog, drugog, trećeg i četvrtog. Njih već imam iz onog prethodnog GX boxa, ali ovo je sada drugi špil, drugi karakter. Elementar Hero, Wildheart. I njega imam. Evo ga. Evil Hero. Cool. Ne znam toliko mnogo o Evil Heroima, ali čini mi se da su cool. Šta će ova karta ovdje, ne znam. Cool, Versago. Dark Ruler Hades. Ovo može za Bakuren špil. Gdje su mu rogovi? On je trebao da ima rogove tu. Umjesto ovog plavog. Absorbing Jar. Ok, Dark Fusion. Ove karte nemam blagi. Dark World, ja obožavam Dark World. Cool. Super polimerizacija. Nice. Prelepota. Hero Signal, Dark Deal, ok, ove karte, ovo mora se izući ovaj špil jer sam slab sa njima.
Element the hero, malicious fiend. Cool. Element the hero, Inferno Wing. Aha, to je specifično se pojavilo, dobro. Elementar Hero Wild Cyclone, cool. Elementar Hero Dark Gaia. Elementar Hero Lightning Golem, odlično. Ok, od ovih heroja praktično sam dobio ovo za njih, za Supreme Kinga, da kažemo tako. Sljedeći špijel je Red Eyes Darkness Dragon, to je znači špil od koga beše. Znači sad sam otvorio špil njegov, sad otvaram njegov špil. Znači to je Red Eyes špil. Red Eyes Darkness Dragon, Red Eyes Black Dragon, cool što je ovakav art drugačiji od Joy-a. Luster Dragon number 2, Black Dragon Chick, Red Eyes Iron, cool, Black Metal Dragon, Troop Dragon, cool, ima dva. Mirage Dragon, Spear Dragon, Vanguard of Dragon, Totem Dragon, Stampede, cool kartice, lep, ovo je njegova iconic karta. Nice, Negate Attack, Red Eyes Spirit. Cool. Za njega ništa nisam praktično dobio. Tako da ćemo da stavimo po strani, pa ćemo da izmislimo kao, eto ovo liči najviše na zmaja, pa ćemo kao ovako da stavimo. Cool. Sljedeća stvar, da li ovo ili ovo? Ajmo ovo. Ovo mislim nešto zanimljivo mi izgleda. Ne mogu da otvorim. Pa zato što sam retardiran. Ima ovdje. Op, evo ga. Op. Mornar sam Popaja. Dobro, op. Oko od cigara. Ček, nisam nanjušio ove karte uopšte. Osjećam slince. Čekaj. Čekaj, šta? Dobro, Helios. Čekaj, ovo je špil ovog lika ovdje. Demončića. Da vidimo, on im je profesor alhemije. Da vidimo, Helios, the primal sun. Evo vidi, Golden Homunculus, evo ga. Praktično ovo je za njegov špil. Bazoo, the Soul Eater, ja mislim da je on i za Goat format. Tako da imam već dva sam skupio. Možda sam napravio neki špil. Cool. DD, Survivor. Goat format. Different Dimension. Banisher. Bravo. Cool kartice. Ovo je cool bio. Sećam se ove kartice. Dobra karta. Nice. Soul Release. Edison format. Odlično, lepe kartice. Evo ga, Makrokosmos, znači ja sam dobio njegove dve karte praktično za ovaj špil. Ali stavit ćemo trenutno ovo ovako, kao da je ovo za njegov špil bilo. Sljedeći lik je lik, kako se zove, šta je ovo, ne znam. What the fuck? Aha, ok. Ovaj špil je za Uria, Lord of the Flying, of the Steering Flames, Hamon, Lord of the Striking Thunder, or Raviel. Dobro, ovo je onaj Kage, kako se beše zove? Kagemaru, evo ga, Kagemaru. Njegov špil, on ima zapravo sva tri ova, tako da ovo je neki njegov D-Boys, cool. Neki njegov špil. Ovo iskreno ništa ne znam, mislim ove znam karte, ali ove moraju da se izuče i ovo sve treba da se pročita šta, kako radi, trenutno ništa ne znam. Znam kartu. Tako da, ovo ćemo staviti pošto je ovo praktično glavna karta, Bog, mada ova je bitniji, jači, čini mi se. Tako da tako ćemo da stavimo. Da li ima ovdje? Nema. A zašto neki imaju ovdje da se otvori, a ovdje neki nemaju? To mi je hit. I onda mora ovako nešto se cepa. Op.
Išao, ne mogu... Dobro, idemo otvori se sezame. What the fuck? Mornar sam Popaja i otvaram kesice. O, fuck, staj, stop. Zaboravio sam, imam dalje. Fog King. Da, ovo je sad špil Adriana Geka, Claudian, znači oblaci. Claudian, Smogball. Sve su ovo Claudian, čudovišta, Vortex, Trooper, šta će modern... Aha, oni su water type, ok. Znači u fazonu sve su oblačići i water type, znači praktično ništa ne znam ovim čudovištima. Ali, dobro, naučit će se. Od njega šta sam dobio? Šta sam dobio od ovih? Ništa. Tako da ćemo da stavimo kao ovog ovdje. Eto, neka čuči samo. Imamo sljedeći špil. Je špil za ovu ovdje gospođu, vampiricu. Kako se više zove vampirica? Kamula. Vampirica. Vampire Genesis, Vampire Baby, Vampire Familiar, what the fuck, Vampire Lady, Gold format, Vampire Lord, obrate se neki vampirčići, cool, Vampire's Curse, Zombina, cool, i ona je dosta dobra, dobar efekt. Ovo je bakurina karta, šta će ovdje? Heavy Knight, Flame, Ryukaki. Čekaj. Sam imao ja ovdje Pyramid Turtle. Nisam, šteta za Ryukakija. Pyramid Turtle je boganstvena karta, what the fuck. Call of the Mummy. Book of Life. Foolish Burial, odlično. Ovo ću koristiti za razne špilove. Soul Exchange, Vampire, ovo prvi put vidim ovu kartu. Nisam ni znao da postoji. Cool. Dobro, vampirica. Za vampiricu imamo Ilblada. Praktično. Znači, pazi, ovo je sve Kagemaru, Kagemusha, kako se god zvao. Ove tri. Ovo je Supreme King. Ove dve praktično idu za ovaj špil ovdje. Ovo znači ona, znači za nju imam praktično kartu, za njega imam, ovo mogu sve da stavim na jedan špil, da me ne zbunjuje, kao ovako. Ovaj praktično ima dve karte isto, i znači Red Ice, imam iz prethodnog seta Red Ice, haha, ček, iz prethodnog seta, evo ga, what the fuck. Red Ice, koji može da stane tu, haha. Prsto sam načisto. Dobro, za Fog Kinga nemam ništa. I za sad je to. Idemo dalje. Amazoness Queen. Znači, ovo je sad špil od Tanje, tigrice, Amazonke. Swords Woman, evo je, pap. Amazoness Striker, Amazoness Paladin, Amazoness Chainmaster, Fighter, Trainee, Sage, Scout, Battle Survivor. Opa, šta će... dobro, Battle Survivor ide. Nema smisla da bude tematski, ali možda ima efekt dobar. Goat format. Idemo, dobro, amazonske karte. To je to. To je uglavnom to. Lagano. Ide ovo ovako. Šta je ovdje? Sad ne znam čiji ovo špil može da bude. Čekaj da se... ovo je Titan. To je ovaj lik. Znači, on je uglavnom bio oni Archfiend čudovišta. Znači, evo ga. Skull Archfiend, kako se kaže bre? Archfiend of Lightning. Dobro.
Archfiend Soldier, Terror King, vidiš. Svašta nešto imam. Giant Orc, Mr. Dobre, zanimljive kartice. Foolish Burial, još jedan, bravo. Ovo je dobra kartica. Odlične. Možda i goat format. Zamahavalo. Odlično. Znači, ovo su demončići, findovi i za njih nemam. Praktično nemam ništa za njih. Znači, šta zapravo ja nisam dobio u ovom setu od ovih kao ultrica, nije ultrica, Secret Rare. Kako se zovu, bre, brate, ne mogu zapamtiti. Secret Rare. Znači, za ovaj špil nisam dobio, za ovaj špil i za ovaj špil. Ovo je dobio jedno, ovo je dobio jedno, ovo je dobio dve i ovo je dobio 3. Tako da, dobro. Cool. Tačno, da, tačno to je to. Idemo dalje, još jedno pakovanje ostalo, to su ove dodatne karte i skill karte. Tako da otvorimo, evo ga. Ček, Podcepaj se, bre. Ne mogu da podcepam. I'm weak. Weakness, my only weakness is opening cards. Ajde ovako ćemo, presečemo ovdje, presečemo. Ne, nego ovdje ovako, bam. Ajde, tako ćemo, neka. Ovo je Supreme King skill. Evo ga, Supreme King. I ono ide ovdje. Evo ga. Ovo je za ovog, vampirica, Tanja, Titan. Evo imi ga profesor. Evo ga Kagemaru, evo ga Fog King, evo ga Supreme King, Jaden. Ide tu. Night Shower. Evo ga ovdje, evo je vampirica. Vidio ovu promjenu. Dobra. Demon. Evo je Tanja. Opasna i dobra Tanja. Tanja je zapravo tigar, samo u fazonu animeu. Evo ga ovaj Titan. Evo ga profesor opet. Gdje je profesor? Evo ga. Ovo ide kod Kagemarua. Adrian Gecko. Evo ga ovdje. Ovo su neki dodaci. Ovo je lik. Kako se zovu? Dark Scorpioni. Eto, on će gore. Ovo je neki... Ne znam ni kako se zove. Evo ga, pa debil sam. Abydos, what the fuck. Ovo je Don Zalog. Viper, ovo je profesor isto. I Jubel. Nice. Čini mi se za njega sam u prošlom setu dobio neke karte. Jesam, sigurno. Ali dobro, sad ćemo da imam. Dark Scorpion. To je njegovo. To su njegove karte. Dark Scorpioni. Znači 2 Dark Scorpiona sam dobio. Pharaonic i Pharaon's Servant. Čini mi se da su ove karte, jeste, sve za ovog brata ovdje. Reptil, ja ne znam ko biše reptile koristi, on koristi neke Viper karte, to mi lično njega. Jeste, reptili. Tako da to može vjerojatno kod njega da ide. Ovo je Rock. Jebem li ga da ovo može da bude, neka ga sa strane. Ovo su Dark World. I Dark World praktično mi ide uz njega nekako. Ili uz Jubel, ili nemam pojma, stavit ćemo ih po strani. Ovo je neki Rock, ovo je vidiš Fiend, ide za njega, ovo ću stavim po strani. Il Blood, evo ga još jedan. Ovo je Vampire Hunter, ide ovdje. Pitch Black Werewolf. Beast Warrior. Nemam pojma gdje može da ide, neka ga opet i on tu. Aqua Spirit, to može da ide uz njegov špil. Ili uz neki kao Mako Tsunami špil ili tako nešto, ali pošto iz ovog seta stavit ću ga trenutno tu. Wind Beast, to je za mine špil, tako da ću da odvojim.
na specijalno mesto, na primjer gore, nije bitno. Ovi su helosi za profesora. Klaudijan ide naravno za njega. Evo ga ovaj bret. Hopa. Ovo praktično ide za Mako Tsunami špil. Arm Dragon level 10! Bravo, to ide za onaj tamo špil. What? Još jedan Cyber Dragon. What? Znači kupio sam 3 Cyber Dragona. What the fuck? Što se pomerio? Znači kupio sam 3 Cyber Dark špijela gdje sam svuda dobio po jednu ovu kartu. Znači imam 3 Cyber Dark Dragona. Onda sam kupio Obeliska gdje sam dobio još jednog Cyber Dragona. Onaj starter deck. Pa sam onda kupio GX Box, prvi onaj, gdje sam imao Zeno špil, gdje sam dobio još jednu Cyber Dark i jednu Secret Rare, to je 6. I evo mi ga 7. Cyber Dragon. Ja ih volim, ali mnogo ih imam. Doduše, ova je Dark verzija, tako da mi je top. Znači, neka ga gore. Vampiric Koala. Ovo sad, ova karta može u razne špilove, ali evo ovdje će da bude. Book of Moon. Ovo ko zna ko može da koristi. Ne znam. Ako ne znam ni ovo. Bukvalno ovo može bilo ko. Ovo je za Moka špil. Marik. I Goat format. Dobro. I ovo je Bakura, ladno. Bakurina karta. Gdje sam nešto odvojio za Bakuru? Nisam uopšte ništa ni odvojio. Dobro, ove su mi znak pitanja karte jer nemam pojma ko ovog može da koristi. Stvarno, ovo su random karte, može u više špilova da ide. Tako da ćemo da razmislimo. Odlično. Cyber Dragon, Light. Mislim, oba su Light, ali ovo je kao zla verzija fazon. Cool, i doba u Zeno špil. Sad me zanima, ovo je iz prethodnog seta Jubel skill i ovdje ima još jedan Jubel skill iz ovog seta. I sad ovaj prethodni set ima povezanost sa Crystal Beastovima, a ovaj novi Dark Monster in your grave with different angle, you can banish one Dark Monster in grave and special on Dark Monster. Nešto sa Dark čudovištima. Znači, verovatno, sad to nju Jubel povezuje ili sa Dark Worldom, ili ako ima one Evil Heroes, da su oni Dark, pa njih. Da, verovatno je to. Ne vidim drugu nameru za Jubel. Znači, nije sigurno u ovom starom setu ova karta. Ovo su karte iz prethodnih setova, dobio sam sad ova 2 i imamo cijelu grupu Dom za Log i njegove razbojnike, kako se zove, Dark Scorpions. Tako da sad još treba da se spoji deck za njega. Urije i Slifer. Brah.